Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, Tiang Elik Kelompok Telu, yang bercerita tentang kisah Gumi Selaparang. Tiang Vina Medivia, Ni Gusti Ayu Wiranti Devi sebagai pembicara pertama, Wanda Safira Kusuma sebagai pembicara kedua, Roni Maulana sebagai pembicara ketelu, Sabrina Aisyah Hermansah sebagai pembicara keempat, dan terakhir, Ninda Yana Hanisa Zenda sebagai pembicara kelima. Sila tepada dengah cerita kami. Tekocapan, lek zaman Majapahit laek, arak tetugasan tukang lukis lumbar nyebrang tipak Gumi Lombok. Jari tugasnya yak mete keturunan Raja Sibini yakne tegambar. Tukang lukis niki pesayangannya Raden Majapahit. Sampun kesurah dateng Gumi Jawa, entan Datu Lombok doen biji solah pesayangannya Dende Dewi Ratnasari. Dende Dewi Ratnasari nike sangat ingas. Jete pola ai, penyerminan solah, pagerana rapi, ranggot gadingnya marak tajuk ile-ile. Malek alus kulitnya. Kocap rauh Raden Majapahit mendarat lek Labuan Lombok. Ndek suwek langsung lumbar kuren raja, matur pewikan entan kerauhane. Ngemban tugas lekan Gumi Jawa gan ngelukis lapun bijen raja. Lukisan sino yakne taaturan tipak raja lek Jawa. Embe si tekayunan salah sopok yak tegading jari sebinian raja. Konteks cerita bilang jelo Dewi Ratnasari kecunduk kanca Raden Majapahit. Sebilangnya bedait tetap saling kemosin. Aranjak dengan pada bajang ingus dait tilah. Pada saling melek ceritanya Raden kanci Dende. Soalnya si pulih tetap mencunduk. Timak-timak uah jadi lukisannya. Sajaknya beadeng-adengan Radenuna Majapahit. Suwa-suwa saling kangen ye tarik. Lek sopok jelo bebasa Raden Nuna. Oh gama arik sola Dewi Ratnasari. Lamun uah jaro lukisan sini, pasti itu ya bekelin. Itu gen belalang isi segara galuh. Takut tiang aturan Raja Majapahit utawi patih jamada lukisan de Cina. Ngombe maksud pelinggi de kakang mas, bebasa Dende Dewi Ratna. Tiang yakin, lamun cermin lukisan iki, isi raja pasti kayong gading pelinggi de jari sebinian. Sementara tiang, wah tumpah angan lek pelinggi de. Endekne bae mai angan idap rasa tiang, Dende si bepisahkan ciperagayande. Bilang jelo, kelem tiang pikiran ngombe cara siasat tiang adek tete bau bareng keceside Dende. Menang ye Dewi Ratnasari, tetu-tetu ye tersentuh isi bebawas Raden Nuna. Panok sesak idap perasan dadene Dewi Mas. Malik berbahasa Raden Nuna Mas Pahit. Ngumbe Dende seolah pendapat pelinggih de. Sampunan de moneng doang. Ampura Raden. Soal niki jak nenten bau matur isi tiang. Sengat tiang niki bangsa nini. Tiang sekedar ngantos doang. Basen Dewi Mas Ratnasari. Ngumbe aden tiang matur lek hadapan Ragen Mamik Datu. Pakayunan Raden sampunan jari sisip lek tiang niki. Raden Majapahit banjur lumbar menghadap lek Raga Mamik Datu. Matur pakayunan tipak Datu. Datu meneng doang. Pria kilamun tetolak pakayunan Raden Mas. Lagu bingung Malik mikiran raja si lek Majapahit. Ngenon tan bingung, ngene jua entan lebih periak tipak Raden Majapahit. Konteks cerita, Raden Majapahit uah bebulanan dek mantulak tipak Majapahit. Utusan pelukisan lain-lainan ja uah doang ngaturan lukisan tipak raja. Tekocapan endah, raja sampun pulih lukisan inges dedare lekan Madura pesaingan dia Pitaloka. Ia sinjari pilihan. Lagu lantaran kejarian salah paham lek Majapahit, pejangkepan raja kance dia Pitaloka burung jari. Sampai terjadi pesiatan atau peperangan tearanin peperangan bobat. Malik tetuturan Raden Majapahit, jari arah utusan nyelidikin keadaan Raden Majapahit lek Gumi Lombok. Kendaitan ieu
Ternyata uajari menantu Datu Rangkasari Datu Lombok. Utusan nike tulak ngelapur entan Raden Mas Pahit uah menjangkep kanca bijen Datu Lombok. Banjur tekirim pasukan perang tepimpin isi empunala. Ya hukum Datu Rangkasari dait menantuna serta bijena. Kocap ratusan perahu tekirim tipak Lombok. Uahna datang Lombok beterus beperangan. Teceritaan Datu Rangkasari kalah perang. Raden Mas Pahit kanca sebinianna bereri tipak gawah Lombok. Teparan gawah watu parang. Jari tekocapan lek gawah watu parang niki taukna buka pemukiman kanca sise prajurit si setia turut ye bereri. Taukna jauh lekan labuan dengan tujuan dekna rapet lalu lekan pesisi. Usulan nike tesampean isi dua patih sak teparan patih Singarepa kanca patih Bandayuda.